Da CBM Samo Akwaba Amwachendo Badum TV Badwam Jumadi no eso yeda se papa pa se uguswa Adom TV na ochi mu ne yeda se pa midindi afia amankwa tamaklo ne yamo akwaba biom so do waba radio fosu ewa sim fosu ye che adwumayefo ne pani kwancherefo Alfred amo yeda mo se papa pa se the bonkrata ne online stories no uti ebie na fe odi akọ nyuma so yamo mo ache many incoming Bismarck akokesi ensia ni jina ha no pe be me na me nchia we da bia bokode nyakopon adom ehun ye papa se ade asache bia sa yenko so na nyame ase sanso oye na yemie oda amen nyame kasa wakasa wiepo kasa be pie woni pa ni so sa tino obi a opie bia kenkan I think Isaiah chapter 54 especially Isaiah 54 kan kade oho no papa Isaiah chapter 54 ye no oho benisi me sonkra so me komo no quotation asama oho no emma enko for so obi bia opie ne da bia o say Isaiah 54 me say kade oho a se me sonkra Isaiah chapter 54 Yehovah from verse 1 to the last verse. Any time? Yes. Last verse na ko say. 13 I say. If 17. Right. You are wrong. That dey na one kind. Okay, so baby here me cry 54:17. 17 no 54:17. No weapon. No weapon. Form against you shall prosper. Okay. You say akudie biara wo botia wo rinye yi na techreme biara ebesori atia wo atemu mu no ubebu no fo eno ne awurade nko a ajapade ne won tinene a efri mi no awurade asemnie amen. I think say me kaini as chapters verse 6 ne baby o say afambra manunko boni a enka ne wo ye no me asafade me mani afri so se sa na me paraphrase okay but ewo Isaiah chapter 54 I'm say na no pay mana nye wo hia de tu nua wo sound wo camera unya kwanya bia weba kenkan bi ensenchireni Isaiah chapter 54 verses 1 to 17 ebede ama on de na even one no so kra de yes wo se tonwom wo boni a wonwo to anigi enwom na fa ahosan tiem wa jim yadin Devia yenye jidi already ha na so ye me de o say me twi say me ka obi tim aza na apie o say na oni bie ma bedoso asene de owo kunu ma erade na osie o edepa say or a special kagu maso yes no mumpie yes sa Isaiah chapter 54 and na trust me be afia me de pa se hwe nyankopon pa akwadwofo Benyamin so ma onya adwuma a onte obre so aba debi eti akenka atwere nko me refi quotation say obre adwuma me nyame nam se ma hye so me hyira na obre adwuma me fa bi nka ho then we say Bible kura fi o mu se nyakopon bagi nipa bone fom sem sika de ma atene no fo so ano so he when me ma quotation and them say e ma me fa 91 so nto a wo de 91 mo fa ana no so me mo ani bo ani fa de o ti osuru ni no hinta bia me kire de o tina otufo no nwuno ase no be se awurade say me dwan ko bia ne ma bank ese nyankopon a me de me ho to no so ampara ono na obegye wo afri ofidisumfo fidie no owo yade nsane mu ode ne ntakra bekata wo so na ne ntabana se na wo bekwa akohye ochem ne nkatabo ne nokre wori nsuro anadwobumbo bema etu enam awia oyare dom a enenam sumu ensane yade ensane ade awia kete apem toto wo nchen na opidu toto wo nifa wo de erenkan wani nko na wo de behwe na wanhunu obonefo aketua na wo awurade
ne me dwane kobia ane osusu ni no na wode no aye wotena bia bone renka na ohare me wo ntomadan na wahye na bofo amawo se wonhwe wo so wakwan nyina mu obesoa wo wonsem na wonan ampem obo obenante jata ne ahuritia so wobetietie jatabuwa ne otwease so na se ofam na se ufam ne hui meje no mema no so efise onimidin osufre me test na de osufre me na meje no so mene no betena ahohihia mu meyi no na mahye no animonyam mema no edi nkwa tenten amen na mama no ehuno me nkwagie ope na apede me de so if you nya me ni a na wa sama na fi se ne bi enya adwuma manfo ese mabompa ya na embem ene ma bi ama mompa boy ye wa akire ho no sa hwe enokre ne ma bi a mpa bo bi a wo afi se awurade mamsika esiesie wa akire ba bi no eno na me sister kura nso kasa na me kase awurade we bibia ma ye oyi fi ne ma bi mu ba ye ni pe ya na yehu ne se sika nko ne ade a ase nyame ya chese wa ye bibia se ye peska because seriously sika na ehia but ebia na wayi we firi nkwanhia bi mu bi wayi we firi amane bi mu nso hwe bi mu eno nso wanfo ani ehun ti ayo say FM so bu for the past 5 years ni din ko hospital bi aka tamuda na wo ka se no sika betimi ato ka so bia na yare ko kanto oto do an hoto no that's 5 years afia ni din ko hospital bi aka tamuda sa we ba so a testimony obi ho no ma be 5 years afia on na hospital da na kure ho ye ba wo sa so ya check you ya check ya ko check eno multimedia multimedia mpanifo yeda mo papa enya cancer ne die no ya company die yesra mo ya hwefo ne atie fo mo kom koto gyanuma ya mo nkai yewura kwasichum ene mo mpanifo ni nyina because seriously omo hwe ye pa o apomudin mu pese de ye ko ye ba nyina mutumi create a day maye na apomudin fo ni ye di nkomo ni ye tie ya me hye bi a kire mo eno na ma ye busy kakrenti man hye mo fa nche me emre ne kon me hye bi abomo hu omo ya de nti nyame hye mo doctor nso eno oba kire nyarwa hodo no ye da se papa fi ne ko yasesa ye didie mu ye besesa enti yanni kan fa de bonkata yes if you ever daily graphic the bokata and shasiem o se president Mahama deliver state of the nation address next week enti na otwe ba besimi mampani Mahama ekubu o man Ghana ye obefae no ehun konta de a kire ye na wame ni swade hunu ba bia ye ko wa afi ya ye wo mu 10% pay rise for government workers. Minimum wage now 19.97 Ghana cedis. Eti ato adwumefo akatwim ha mchemu edu. Eni apagya minimum wage edeko 19 Ghana cedis, 97 pesos. Na kire se ono bi ye adwuma dako. Wan twa da kakra. It should be below 19 cedis. Ghana has seven direct facilities to set up PWD's desk. Enti or the kokobo akwade ama Ghana Health Service adwumefo nyina se omommo eprono kese enfamase bi enwenu omo edidem na omonso ohuntimi ha omodwumadi omodim kwame na asmani lease Ghana Association of Banks Daily Graphic enonom The Chronicle the bokata ensunie Chinese remanded into custody over alleged attempt to commit murder. Eti China ni bi obo on trimbo so kwa akodi ewu some local say achina to a place for ekokumum. Bullet fired by customs officers caused havoc at Sugakope. Enti etuna yese customs 24 etu no. Sugakope. Sugakope. Sugakope sana. Kazi china aka. Sugakope. Former President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo fonwa. Sakabi uno wana aka kana omonte omanti odi. Sugako. Kwasi. Efiaba kwa. Former President Former President His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Okay. Efuni wa ha. Osi foreign aid is simply not good. President Nana Akufo-Addo na kan asem we wo Nigeria. Osi sa abrofo mu ana monye ka president ano enye kura. Onimni oka. Onimni oka. Se na no osafo mafo ka kire. Se
sikana abrofo de ban nye ne wo akire nyina ne kama Ghana 40 nti wo munya ye nti na nate so no ada no wan kan do preko no wa free su no ka kire ma ne nipa se ni wo hunu bi pen nti wo tufo ho ni wo hunu bi dan se president mama afi no be di 8 years president mama e afi no be di 8 years in aban mu yo bre ku for di 8 years so nti o kire ni mfinhia na ye da nanim no enim ewo mu a ebinye so na say ni oba 4 years ngesa nkoda hu ni nyina okay 8 years ni 4 years nse okay Bawumia to Mahama reverse the mass dismissals nti Dr. Mahmoud Bawumia na ka che mampani Mahama say enkofore pampam ro nyai na mfanfa so de bia mre oban the chronicle the bokata enso enie the Ghanaian publisher rededicate to democracy akufo to African leaders nti man kwabo ama hodu a sebe mo Africa mam ka bi ase no so bestromada on san for mesha sibim na o man no etbi entumpon Bawumia jabs Mahama over public sector dismissals yakan wasem Bahama's cabinet has space for only 2 women. To say President Mahama eka say the cabinet ne mu 30% ebe ye ma. But owie ye no onya ne cabinet 19 no ne mu 2 ene ye ma. Ntiama for tuna je say we no sa aboshe na o share Ghana ba no. Minority condemns action against Akwatia MP. Enti sa yachine de to Akwatia MP so no mkuba ma hwe wiem so akasa de atia. Akatwentum samsam ewa Adom. The Ghanaian publisher. The Daily Banner. National Service Authority payroll saga. Mustafa Yusuf Asibe entry rubbish allegations. A CSC ghost names be National Service Authority for Enkrata Asono. O pedifo number 16 handsome ne no kre. No no fa Enkrata na anti ase. So be na atwere ne krata ofa bisa ase ne nkyire mu. Enfo wankasa nkyire mu ento krata ne so. No more coup Akufo-Addo and I can say to see a man penny for so and a beer. I bet to go so be free, yes, so a day acco. Mahama unveils his cabinet ministers. They are not effect that Shaka seen him. Ministers Makumako edu enkron. With the General Secretary of NDC, National Chairman of NDC, and then Penfoldo can be a woman, aside ministers. Yes, only from non-official members. Tom Nomon Twaba. Omi be hwa adefo omi be hwa adefo je say dika chese otiman so otim on tire na adwen number 1 be tv keke de kom the Daily Banner enenom the news center also stood case against assembly nominee recommends 2 others ana mo info na ka say yo no charity in foreign relations Akufo-Addo so they can say okay. It's the news center. Badumonline.com so and Ura John Jenapa we energy minister or say we inherited a weak challenging power system but so mobile yerona energy hunsa ne nkoyi and so Badumonline.com abenya munsem we will pay you better once the economy improves Pani Mahama and they told abeduma efu anim say the news no say you know so economy ni mu pagya ne ma ye ya besa atu ye ne sabo hye ne de anyafe so ko bizeska okunu no aka to se binyeska and you CC student bi na so ogina hosa like ontimenna ontimenya hwe obi donfo bi adom no eye ka and energy minister must be truthful to Ghanaians Gideon Boakon audio Badumonline.com or say energy minister on kan okura ne chere Ghana for the entia wokasa no so ba ha e wa ha na nyame yadom a 6 match yes de wo hia no wasanka fufuo no de he na pe pepe ya na mpe live soup ni adwene na mpe fufuo na kasa no ya wa ma bodie ope bodie mo mpe menke tupe fufuo ni adwene enkwan na adwene mo mpe akese ni bi ope de akontrol no akese no okay na mpe ne ebuo wom chase de na ebuo adwene kitenkete ya na ebuo mpe no wabom mepe akese no na mepe a smoked fish no so from wo de adwene kana ma smoked fish first na kam pepper kontwe but LGBT majai eno e de front em say yes unya salmon mu de toso salmon e de watoto no sana de toso wo de wototo wia na wo de aton sana making na afa wia na kura no se be possible a unya akranti bi ketwe bo obom tai no oh sir the tie bom na ape na wa ye afimbo yes question level no we wo kezo we wie ni sa no wo twa me red wine bi
agwasisia you too enti dia wo hia na wasanka nyame yadom abra na we ye kan say no so yesre mo busua bia na ho ayi Queen Mothers bayire mo amoton bode mo amoton banche ene mo amoye nam madaroma meba ye de number no beba na bia so wo bibisa na so person de be support ye be ye dedodo ye Kenya se hima na unkaso na edi tumu a me chia wa no pay you do tumi ye ma no ye fe last time kro mu hini onyan ba bi okro bra bode ne banche no ne ade nti ba bia wo bia wo hye ye bia me dofo me so mo mre ye bi e free ye de ma de hye no free nti sa mo be so ya sna be boa ye hie nso mu nam kwasi level ya wakan wo bia oda wo ma na ade abre ye nti yesre mo bia me boa ye de wo hia wo ba na do wasanka na ba tim na ese ne ye di ne kama nti no momra dry fish no ni ade a ponche ne ntwie za me camera boniti nkosa ati so pa ponche na mpa ti me so bon banche no body anya do mako tomato so no mo famre 6 match ya ni yedie ya ye festi edidi yes we nyese fasika beto ya ti wo so do abetimi dia be support na dia be support se be ye nipa do be nya bia dia me last year wo mo me say aduane no bu so sa muntia ti ye hwe ni mo sa fi so mbeboa ye nsa ye da mo ase kwasi ye kọ na agudie mo nsema ba health tips beba enigide wo ho nkomo ba ku mienu bi asemidi kan beba na afi mpensem mo no abakoso a mo afidie na Adom TV fi se wazo ye me na adwo apana ma free mo ne ni afi ana erade nkoso anfa okra ensie papa okoye nso ekire din bibi boni bi ensi se de ugya no ho no yegusu ye ne den ti erade nkyekire busua ni nyina re na ekoi ekire nkoso anye din sa edemase